na samoj granici Njemačke i Austrije. Ovdje živi Tarik Huber, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U okolini poznat kao babu umjetne inteligencije, čovjek koji našu domovinu i ljude predstavlja u najljepšem svjetlu. Predsjednik je džemata Freilassing, predavač, suprug i babo divnih blizankinja. Figurom i dušom veliki čovjek, ali se ne stidi emocija, ne šminka stvarni život, nego se trudi učiniti ga boljim. I sebi i drugim ljudima. Rat, izbjeglištvo, povratak, karcinom, komplikacije. Tarika su pratila iskušenja, ali on je iz svega izvukao životne pouke koje dijeli i s nama. Pridružila nam se i žena koja je Tariku cijelog života bila i ostala jak oslonac. Priču dijelimo na 2 dijela, pa poslušajte priču u kojoj se ne skrivaju ni strah, ni bol, ni suze, a ni ponos, ni sreća. Dobrodošao, Tarik. Čast mi je zabilježiti dio tvog životnog puta i dobra koje činiš. Ko je Tarik Huber? Onakav kakvim bi želio da te poznaju drugi ljudi. Znači, nevezano za titule, nevezano za bilo šta što te predstavlja poslovno. Pa, volio bi da me ljudi zapamti kao dobrog čovjeka, kao poštenog čovjeka. I stvarno se trudim da sam prema svima pošten. I u porodici, i u društvu, i u džematu, i sa studentima. I to mi je jako bitno da kad dadnem neko obećanje, da svi znaju da se mogu uzdati u moje obećanje. To mi je nešto jako bitno u životu. Ja mislim da su dosta to svi ljudi primijetili kad Tarik nešto obeća, on se drži toga. Upravo to sam krenula da kažem i mislim da si postigao svoj cilj, jer onoliko koliko te ja poznajem, a i ljude koji tebe poznaju, vjerujem da je tvoj cilj i ostvaren. Nadam se da je tako, ja. Odakle prezime Huber? To je dobro pitanje. To je dobro uvijek na početku pitati. Jer ljudi možda gledaju intervju i onda misli ko je ovaj Njemac što je primio islam i zove se Tarik i dobro priča bosanski. Ili ko je preuzeo njemačko prezime. Često ljudi misli o ženi u Švabicu. Sad i jest tako, žena mi jest Njemica i ja sam Njemac, uzeli smo njemačko državljanstvo, ali prezime Huber je kod nas u porodici generacijama tu. Moj pradedo se zvao Huber. Ja se sjećam dok je bio bolestan u Dobrom Brdu, odakle dolazi naša porodica, tu sama svaka druga osoba se preziva Huber. I mi imamo tu mezar od Hubera gdje piše na kamenu koji je Haman struho Huber iz 1900 još neke, znači preko 100 godina, a ne znamo odakle dolazi. Iskreno ne znamo odakle dolazi, ali pretpostavljamo za vrijeme Austro-Ugarske da su nijednog zaboravili tamo na brdu i on sebi našao finu Bosanku i rekao sam sebi lijepo ovdje ostaje. Jel i Njemcima zanimljivo odakle prezime Huber? Jeste. Većina jednostavno pretpostavlja to da sam se oženio za Njemicu i ne pitaju i tek poslije kad krene malo priče, kad me upoznaju, kad saznaju da se moja žena zove Emina, onda prorade malo klikeri i krenu da pitaju pa otkud sad to. Tako da većinom su pozitivno iznenađeni. Šta je meni još bilo zanimljivo je tvoja priča o prijavama na tvoje poslove. Na samom početku, kad si tek došao u Njemačku, možeš li nam malo ispričati o tome, a nakon toga i o firmi za koju dan danas radiš? Moj put za Njemačku je bio nekako ko programiran unaprijed. Ja se sjećam kad sam završio fakultet, nije prošla ni 7 dana, ja sam došao kod tetke ovdje u Freilassing, koja mi je rekla dođi, pomoćemo koliko možemo da nađeš neki posao. Zanimljivo je to mi je da je par mjeseci prije toga išao zakon da studenti iz Bosne mogu raditi praksu u Njemačkoj. To je baš u uskom vremenskom periodu bilo i uspio sam da dođem na taj način da nije potrebna viza bila i bio sam kod tetke
i tražio sam intenzivno posao i sjećam se sa Elvedinom, sinom od tetke, mi smo uzeli biciklo i vozili se ovdje u industrijskoj zoni koja evo, baš u ovom objektu počinje i vozimo se prema toj glavnoj ulici, Industrijštrase, i koji god kamion od špedicije vidim, zapišem e-mail, zapišem broj telefona. Ja sam imao u stanu laptop i slao te CV-ove, Lebenslaufe, kako to kažu Njemci, non stop. Ja mislim da sam preko 100 poslao i nisam samo slao na te, nego generalno i Minhen, svuda okolo. Čak sam imao intervju u Minhenu u BMW-u, onoj zgradi sa onaj 3 cilindra, da radim sa Katja programom 3D modele auta. Imao sam i probni rad tu, bili smo 4-5 sati, sam bio tu unutra i prilično brzo smo i našli posao na kraju. Možda je trajalo par sedmica gdje je prijatelj od tetke koji je radio ovdje blizu objektu kod Mercedesa rekao sad ćemo mi to srediti. To je riješeno na bosanski način. Znam ja tamo šefa špedicije, otići u ponedjeljak kod njega i tako je bilo. Otišao sam kod njega i kod njega je prvo pitanje bilo, jako je pametan čovjek, zašto prizme Huber. To sam objasnio, vidio je šta kako. Zanimljivo je bilo i tu, pitao me šta znam raditi, a završio sam fakultet i bachelor i master. I on je mene pitao šta znaš da radiš. I tad sam prvi put u životu nakon fakulteta uopšte sam razmišljao šta znam da radim. I shvatio sam nakon fakulteta bez ikakve praksi, nisam znao ništa da radim. Znao sam o svačemu da pišem i eseje i teoriju, ali da baš nešto radiš u nekoj špediciji, teško. Završio sam saobraćajni fakultet gdje smo mi obučeni, školovani da vodimo takve organizacije, a ne da radimo u njima kao disponent. Ali to je meni prošlo u glavi, a prvo što sam mu rekao, to je to u sekundama prošlo. Prvo što sam mu rekao, kad je mene pitao, znam sve. Znači, to sam vam sad rekao samo mentalno šta se meni dešavalo u glavi, da prvi put mislim o tome, ja sam njemu koji stopa rekao, znam sve rad, šta god želiš, samo me pusti da radim. I razlog što sam to rekao moj plan je bio, pošto smo smjeli 3 mjeseca prakse rad, da uradim 3 mjeseca prakse kao prvi level i onda da ja tražim pravi posao gdje mogu reći imam 3 mjeseca prakse. I tako je to krenulo. Ali plan nije bio ono što se kasnije desilo? Plan je ispao bolje nego što sam mislio. Na kraju, nakon 3 mjeseca, je on sam zaposlio me. Tad sam bio jako stidljiv, daleko od toga što sam sada. I bio sam toliko stidljiv da je tetka morala ići sa mnom tamo. Jer tetka je rekla, jel ti hoćeš da radiš tu? Hoću. Pa što ga ne pitaš, strah me. Stid me, strah me, kako god. I danas poštujem tog čovjeka jako puno, ali je puno drugačije sad kad komuniciramo. I tetka je sa mnom otišla i koji stopa sa njim, ne znam, jel se sjeća, jel tebi se sviđa kako Tark radi? Sviđa. Da li ti htio da on ostane dalje kod tebe? Bi. Pa zaposli ga. I što je isto zanimljivo, to što sam rekao, kod je programirano da dođem u Njemačku, u ta 3 mjeseca kako sam radio praksu, izišao je zakon plave vize u Evropskoj uniji, gdje je neko koji je završio fakultet mogao da dobije posao u Njemačkoj, odnosno Evropskoj uniji, na jako lahak i brz postupak. Ja sjećam, da sam ja bio od tih plavih viza 22. od ukupno iz cijeli Bosni. Jer izišao je zakon, šef je pristao i procedura je jako brzo prošla. Sudbina. Sudbina, jest. I šta mi je još zanimljivo, ti i danas dan surađuješ sa tim čovjekom, s tom firmom. Jest, danas sam zaposlen kod tog čovjeka. Iako si u stvari samostalan, znači, što je rijetkost na današnjem vaktu da čovjek ne zaboravi ruku koja mu je bila pružena kad mu je bila najpotrebnija. Jest, kažu da slijepi prvo što rade kad progledaju baci onaj prud što je vodio kroz cijeli život. Ostao sam tu iz više razloga. Prvo, što svi sistemi, što sad ta špedicija ima, od vođenja skladišta, vođenja dispozicije, prije je bilo i plata radnika, sve sam programirao ja i danas veliki dio toga funkcioniše i dalje. Oni su u procesu da to smijeni sa novim sistemima, ali iskreno ne mogu da nađu ništa adekvatno.
jer ništa ne radi tako kao moji sistemi, jer su moji samo za njih napravljene. Kogod se radi u informatici zna da je to tako i teško izići iz tog procesa kad je neki softver napravljen samo za tebe. I mi smo sad u fazi da nađemo zamjenu i ja im pomažem u tome da nađu zamjenu za mene. Znači ja sam sebi kopam svoj grob u toj firmi i nemam problem nikakav sa tim, jer što kažeš, oni su meni pomogli da budem tu gdje jesam. I meni je drago da im mogu da pomognem u tome. Mislim, ja sam i dalje zaposlen kod njih, to je dio mog zadatka, ali se ja mogu i protiv tome i reći ko vas šiša, to malo što me plaćate, me ne zanima, ovdje ja radim svoj posao, ali ne vjerujem, nisam takva osoba. I to cijeni ljudi koji sa mnom sarađuju, kao ja, kao samostalan programer, da rado radi sa mnom jer znaju da ih nikad neću iznevjeriti. To je meni jako bitno u mom poslu koji imam eto i ljudi iz Bosne koji rade za mene. Ja svaki put kad neko krene da radi za mene, ja mu kažem ti ćeš biti plaćen, nebitno ću li ja biti plaćen ili ne. I dešavalo se par puta da se to stvarno i desilo, gdje ja nisam bio plaćen od firmi, ali sam ja svoje ljude uvijek platio, jer to za mene se podrazumijeva. To sad, meni ne ide u glavu kako može neko drugačije. Jer ja sam odgovoran za to. Ja berem kajmak kad uspije, ali onda kad ne uspije, ja trebam da pojedim onaj kiseli. Tako da je to za mene sasvim normalna stvar. Možda zato što nisi učio od onih političara koji prvo grabe kajmak sebi, hvala Bog, pa nisam. Jest. U firmi u kojoj si radio, imao si lijepu poziciju, sam kažeš, isprogramirao si dosta stvari za njih i nekako vučeš konce sad u toj firmi. A kako si krenuo u toj firmi da radiš? Šta je bilo prvo što si radio, jel? Pa prvo što sam radio, ono kad sam rekao šefu da znam sve, on je to malo istestirao, slao me svuda da radim u svakom odjelu. Na kraju sam završio u knjigovodstvu, jer sam zbog te pouzdanosti, kad Talik nešto uradi, on je to urađeno kako treba i onda je to perfekt pasalo u knjigovodstvu, jer tu su trebali pouzdani ljudi. I u knjigovodstvu sam bio asistent njegove sestre koja je vodila knjigovodstvo i tu sam pravio kafe, mijenjao sijalce, sve što je ovako trebalo. Znači, ja sam bio onaj lik kad je nešto zakoči, ide Tarik. Što sad ljudi prodavaju, ja gledam na LinkedInu, ljudi stavljaju solutions engineer, solution, neko ko rješava probleme. To sam ja bio u toj firmi. I ja sam krenuo sa tim asistentom, skenirao milijone papira, što se trebalo da digitalizuje, znači skenira se papir, unosi se u sistem i danas znamo napamet onu šifru, tad se nije ono digitalni displej bio na skeneru, nego unosiš neku šifru 7-8 brojeva da završi u pravom folderu na računaru. I to sam sedmicama non stop radio bez prigovora. Ja sam bio sretan za taj posao. Ja sjećam, mene stad Njemci pitali, kako radiš tako, prvi odem, zadnji se vrati, šta je tebi u glavu, nije u redu, da ti radiš tako na taj način. Rekao, ja sam u Bosni kopao kanale, bacao đubre, čuvao ovce, konjao krave, a meni je rekao ovo godišnji. Rekao, vama je ovo, rekao, padnja, rekao, meni je ovo, i dan danas mi je tako. Ja i dan danas cijenim što radim u birovu. Svaki put znam, evo i sad kada vidim ovdje u džematu kako ljudi radi, treba cijeniti svoj posao. Našto ako ne moraš da dižeš ništa teško. Ja zezam uvijek sa svojim prijateljima. U Bosni sam radio za više života, ne trebam više nikako. Pustite me u birovu za računarom. I u suštini je bitno da je pošten posao. I da je pošten posao, jeste. A odakle nam dolaziš iz Bosne? To me često pitaju i Bosanci i pitaju me Njemci. Ja vjerujem, ne znam šta da kažem. Allaham, ne znam šta da kažem, jer rođen sam u Gradišci i tu smo bili par godina, tad je već krenuo rat. Onda smo izbjeglice bili u Sloveniji, u Celju, pa smo onda bili izbjeglice u Erfurtu, pa smo onda živjeli u Vincu, pa smo onda živjeli u Bugojnu, pa sam studirao u Sarajevu. To je puno premještanja. Iz Sarajeva sam završio ovdje u Fralasung i ovdje sam 15 godina. I od 38 godina koji imam 15 godina, jesam iz Bosne, ali odakle tačno teško može reći. Rođen u Gradišci,
roditelji smo sad u Bugojnu, žena mi iz Bugojna, tako da moram reći iz Bugojna, koliko god mi se to svidjelo ili ne, ali da kažem, imam neki dom gdje sam odrastao u Bosni, nema, da sam odrastao uvijek negdje na putu. A ima li nešto što je srcu najbliže? Pa država svakako, Bosna i Bugojna su tu roditelji, porodica, svi prijatelji koji imam, mada sad sa vremenom više imam haman i porodice i prijatelja ovdje nego što ima dole. Tu se vremenom dolazi tako. I zato smo i sve ovo napravili da to i ostane tako. Doćemo i na tu temu, ako Bog da. Kad si se snašao, kad si došao u Njemačku iz Bosne i Hercegovine, kad si mislio da si ostvario sve svoje ciljeve, da je sad to samo treba da živim, napredujem, došlo je jedno teško iskušenje u tvoj život. Otkrili su da imaš rak. Ja. Hoćeš nam ispričati nešto o tome? Kako se otkrilo? Šta se desilo? Ostvario sve svoje ciljeve, tad nisam. I danas nisam. Jako sam ambiciozan. Ja mislim da uvijek može bolje i dalje. I tad sam, došao sam 2011. u Njemačku. 2013. sam dobio tu dijagnozu raka. Koliko je to godina? Pa za 2-3 godine. Za 2-3 godine, sa tako malo... Koliko si ti imao godina? 24 ili 26. Ne znam sad na pamet. Jako mlad sam bio. Meni je drago da sam tad bio krenuo trenirati, fitness i boks. I bio sam u top formi. I kad misliš mentalno, ne može me ništa zaustaviti. Mogu planine pomjerati. Allah te spusti malo na zemlju. Dadne ti lekciju. I hvala Bogu, pa sam imao tu lekciju. Ja uvijek govorim svima, meni se ništa bolje nije moglo desiti nego to. Jer kad misliš da te ne može ništa zaustaviti, da sav svijet držiš u svojim rukama, mlad si, imaš posao, sve, to te fino, ono što kažu na engleski, get grounded, fino te spustilo na zemlju, da vidiš da uvijek može biti kraj, sutra te može bus da pogodi ili može da se dobije rak. Meni je drago iz više razloga što se meni to desilo. Prvo, da mene opameti, da cijenim šta je bitno u životu. Drugo, vidiš ko je u životu uz tebe, kad se desi tako nešto. I meni su tad bili... Ona je došla da me rasplaći ovdje. Sve je to normalno. Ja. I muškarci imaju emocije. Ja sam uvijek protiv onoga da muškarac ne treba da plaće. Nema ništa protiv toga da plaćeš. Sam teško pričat kad plaćeš. Kad mi se to dešavalo, bilo je par osoba koje su uvijek bile tu. To je tetka. Ovo je mama. Ja ću se malo bastati. I moja žena. Te 3 osobe. Tad mi nije ni bila žena. Tako da, te 3 osobe su uvijek bile tu. I jedna osoba mi uvijek pisala. Dejica. Ja sam se uvijek zezao sa njom da mi ide na živce. Nisam mogao ustati i nisam mogao zaspati. Da mi nije pisala. I sjećam se toga. A tetka, mama i žena su uvijek bili uz mene tu. Svaki dan. To je upravo, kao što kažeš, onaj period života, ona iskušenja u kojima čovjek vidi ko je u suštini s tobom i uz tebe zbog tebe. Kome je stalo do tebe. I kad ispaneš
iz životnog takta. Ja sam već držao intervju o tom procesu, sve mi poslije naopali to nisam rekao, ali svaki put kad se sjetim tog perioda, meni uvijek u glavi, kad živimo svoj život, mi smo jedno veliko, ja to zamišljam kao velika mašina sa puno onih zubaca koji se okreću i mi smo u njoj i radimo u toj mašini, ta mašina nas drobi i mi se okrećemo i otkače se komad, mi smo taj jedan zubac u toj jednoj velikoj mašini koja se okreće i kad se tako nešto desi, ti si izvađen iz te mašine, tvoj život je stao, treba da se završi i ti gledaš ljude koji dalje, što kažu naši, rintaju, okreću se, rade, na kraju će i on sam biti izvađen, staviti na stranu, ta mašina svoja putuje svoje. U toj mašini imaš te zubce koji je firma, koji je fakultet, koji je porodica, koja je sve ostalo okolo, sve se to okreće. I ti si nebitan. I oni koji su uz tebe, drži se uz tebe, okreću tebe dalje, ko nema te ljude, stoji sam sa strane u bolnici, bez ikoga. To je velika lekcija. I onda se poslije, kad se ozdraviš, hvala Bogu, ko što sam ja, onda vidiš, polako se vraćaš i sve će ovdje u Njemačkoj imaš tu mogućnost da budeš na bolovanju, da dobivaš dobar dio svoje plate i dalje, iako su na bolovanju. Ja govorim uvijek da sam ostao u Bosni, bio bi davno kompost, jer taj sistem naš nije takav kao ovdje, da to tako fino, tečno funkcioniše, da meni niko nije trebao prikupljati bilo kakav novac da se ozdravim. Koji je koštao, ko sam poslije pitao doktore, koliko bi to koštalo da je neko morao ovako da plati. To su bile cifre, 180-190.000 eura. Ja se sjećam kad mi je sestra davala, kad krv nekako bila loša, ne razumijem se u tome, i dolazi sestra ovako mala šprica i kaže, ova šprica je 2.500 eura. Samo da znaš koliko izgleda mala, ali koliko vrijedi. Da mi pojača imunni sistem. I sreća pa sam bio tad u top formi, tako da sam dobro izdržao to. Sjećam se, jedino što sam mogao jesti bila krompirša od mame. I kad prođe taj ciklus hemoterapije i dođem kući i dobijem kortizol da mi se digne apetit, ja sam znao čitavu jednu tepsiju krompirše i pojest, pa se poslije drži za stomak i straja sam sad uradio nešto dobro ili loše i pitali smo doktora, on se rekao jed šta god hoćeš, koliko god možeš, bolje je bilo šta nego ništa i to je dobro prošlo. I koliko sam imao 4 ciklusa hemoterapije i prva 3 su prošla da nisam nešto puno toliko ni osjetio. Ja sam se krenuo šaliti, rekao, vidi kako sam u dobroj formi, ne možem ni hemoterapija, ništa. I kad kažeš sam sebe urekao, 4. mi je onda krenula da bude najteža, gdje onda gubiš i kosu, gdje uhvatiš se za kosu, spadne, pa se onda sam načelo ošišaš. Imam sliku sa dedom iz pretkuće, gdje deda ima kose više nego ja. I tad sam onda spušten, fino, da se vidi i psihički i fizički da si tu gdje jesi. A kako je došlo u stvari do toga da se otkrije gdje se karcinom nalazio, kako su ga otkrili? To je isto zanimljiva priča. Ja sam tad krenuo puno da treniram. I dizao tegove i stvarno puno trenirao u teretani i mene su krenula leđa da boli. Ja sam išao doktorci svojoj i ona je sve gledala, nije ništa mogla da nađe i uvijek je tvrdila da previše dižem. Dizao sam preko 130-140 kila i sve onda kaže pretjeruješ, malo lakše. Ja kad sam lakše nije mi pomoglo. I sve do jednog dana dok nisam otišao na posao, ujutro sam doručkovao i kad sam stigao na posao, ja sam povratio sve to što sam doručkovao. Jer je rak koji je bio u mene, on je bio ko 2 šake ispod lijevog bubrega i on je stiskao na stomak dok nije istisnuo hranu iz mene. I mene je sestra od šefa odvela u bolnicu, ovdje u Freilassing, tad je ovdje bila bolnica i hitna. I sjećam se, to se baš dobro sjećam toga. Stavili su me u jednu sobu, tamnu sobu gdje je ultrazvuk i došao je doktor Ambroš,
kod kojeg je moja žena radila praksu. Što isto taj kolega iz Mercedesa sredio da radi praksu kod njega u toj bolnici. I znao sam ga i on je gledao i zove jednog doktora, zove drugog doktora, dok na kraju nije završila soba toliko puna doktora da nismo mogli da zatvori vrata i krenula s pitanja, čim je on mene pitao i da li znaš da iko kod tebe u porodici ima rak, ja sam znao šta to znači. Malo gledam i na monitor od ultrazvuka i on non stop pravi slike i mjeri nešto. Nisam glup, dovoljno sam filmova gledao i znao šta to znači. I oni su meni morali davati jake tablete protiv bolova, morfijum, da uopšte izdržim koliko su me bolila leđa, jer tad je nešto bilo da jednostavno nisam mogao više da izdržim. Znači nisam mogao više da ležim, morao sam non stop da sjedim. I u hitnoj sam molio da sjedim dok sam bio u hitnoj, jer nisam mogao više da izdržim. Znači bio sam na strani, stisnut, jer čim spružim noge, valjda se tijelo nekako stisne da je to bolilo. I sjećam se kad mi doktorca navečer to rekla da imam rak, sve kolabira kod tebe. Imaš i snove i planove i sve padne, kao u filmu. I jedino što mi je dalo nade je to što je rekla da je to vrsta raka koja se može dobro da tretira, iako je to bio jako velik tumor, bili su optimistični. Ja sam u roku od sljedećeg dana, ja sam već poslali smo za Traunstein, gdje su već sve pripreme krenule. Tu u roku od 3-4 dana su već krenule hemoterapije. Znači, tu nije bilo puno čekanja i toga. Tako da, sreća sam bio ovdje i da je to sve super prošlo. I ovi ljudi u Traunsteinu, u bolnici, što rade taj posao, svaka čast. Trebaš gledati svaki dan takve situacije. I ja uvijek kažem, kad je čovjek nezadovoljan svojim životom, u suštini svi bismo trebali biti zadovoljni, jer od zadovoljstva kreće i naša sreća i sve ostalo. Samo treba da ode u bolnicu, jedan bolnički hodnik i pogleda ljude koji sjede po tim bolničkim hodnicima. Ja govorim da je najbolje što se meni desilo da sam to imao, je to da dobijem tu lekciju. Ti kad gledaš druge koji iz bolnice, ti žališ za njima, ali nikad nećeš mentalni sklop dobiti da bi se tebi moglo to da desi. Ja koji sam to imao, već se vraćam u stare šeme, upadam u tu mašinu, da radim dan i noć, da uopšte ne misliš na tu stvar, da ćeš nekad biti tu opet u bolnici, svi ćemo nekad završiti u bolnicu, samo će sretni odmah kod kuće umrijeti bez velike bolesti. Eto, koji sam doživio to, vraćam se u te stare šeme. Ne cijenim to što imam. A kako će tek neko koji nikad nije prošao kroz to imat te misli? Ima tu lekciju. Koji vjeruje da čovjek mora da nauči na svojim greškama. Tako najbolje nauči, mi možemo govoriti koliko hoćemo, ali taj strah da ćeš umrijeti, tek kad ga imaš, tek ćeš ga tad shvatiti. Svako misli, ja čujemo često naši mladi ljudi, ja bi išao štitio Bosni, ja se ne bojim ničega. Ti nisi nikad imao tu situaciju da znaš da ćeš umrijeti. I sve dok je ne imaš, ti tu ne možeš u svoju glavu. Hvala Bogu, pa nas je Bog stvorio taki. Ja sreća, pa većina toga što se tad dešavalo, sjećam se dobrog, a ne lošeg. Tako nas je Bog stvorio da te traume zaboravljamo i da idemo dalje u život. Da nije tako, ljudi bi završili u depresiji. I sreća, pa imamo taj mehanizam u našem mozgu, bilo je, prošlo je, dalje i gledaj u budućnost. I treba tako. Ali nekad kad malo uđeš u sebe, trebaš i razmisliti, hej, znaš kako ti je bilo, može uvijek tako da bude, treba se paziti toga. Ja sam i poslije išao često na kontrole i preglede, meni je tad bilo toliko teško da sam ja znao ići tamo doktorom i reći, recite mi, da li se vratilo ili nije. Znači, baš sam bio naporan tamo sestrama. Sad sam se toliko pomirio sa tim da zaboravim da i nazovem kakve su nalaze. Znači, to je dokaz da sam se vratio u te stare šeme, da sam opet ušao, ja uvijek govorim, upio sam opet u onu mašinu
ta mašina goni mene, ja gonim tu mašinu dok nešto to dvoje nestane. Nakon što se desilo sa karcinomom, rekli su ti da je postoji velika mogućnost da nećeš nikad moći imati djecu. A ti danas, hvala Bogu, imaš 2 djece, 2 djevojčice, prelijepe blizankinje, na koje si, vjerujem, jako ponosan, kao i na svoju suprugu. Spomenuli smo, mala svira klavir, jedna ili obje? Obje sviraju klavir. Obje sviraju klavir. Obje sviraju klavir, obje su blizankinje. I ja im ne dam iskući ako ne oblači iste stvari. Često ljudi govori što, mi ne znamo ko je ko, pa reku tome i jest fora, da vi ne znate ko je ko. I često me pitaju koju više voliš ili koja je koja. Pitaju me da li ti razlikuješ koja je koja. Reku i ne trebam, što ne trebaš. Pa reku volim jednu i drugu isto. Nema potrebe da je razlikujem. U šali čisto govorim, ljudi me gledaju u šoku. Dešavalo se, šta je tu zanimljivo, žena je uvijek govorila kad su bile bebe da 100% zna koja je koja. Ja sam uvijek tvrdio, one ne znaju da odgovori. Ti možeš znati sad ovu Majla, a ovu možeš zvati Nejla, ali one ko bebe ne znaju reći jel koja je koja. I kad su postale starije i krenuli da odgovaraju, vidjeli smo da je ta marža, koliko često žena griješi, ja je ista. Tako da, kad ne mogu da kažu koja je koja, možeš reći ime koje želiš. Naravno. Htjela sam još da upitam, vratit ću se opet na ovu malo težu temu, jel? Kad je prošlo to iskušenje sa karcinomom, kad si se izliječio, odnosno bio si operisan u tom trenutku i odjednom su došli jaki bolovi? Bile su tu komplikacije, znači ja sam imao 4 ciklusa hemoterapije i onda se to se čisto smanjilo sa 2 šake na 1 šaku od veličine i sreće bilo pa je to bilo manje više kod nešto svoje zatvoreno, nije se nigdje širilo i to je trebao da odstrani doktor u Großhadenu u Minhenu. I bio je doktor neki iz Egipta. Svi su tvrdili najbolji što je tad bio tu u bolnici. Vjerujem i da jest. Ali čovjek slabo znao njemački. I sjećam se, došao men pred bolnicu i on nešto meni govori, kako god on meni govori, ja njega razumijem da će meni odstraniti lijevi bubreg. I sve dok nisam zvao nekog drugog doktora da mi to objasni fino, ja sam bio ubijeđen da će on meni odstraniti lijevi bubreg. U suštini on je meni htio da kaže da u slučaju komplikacije možda će morati odstraniti. Oni moraju nas da upozori šta je sve. I to je bio malo problematična operacija, ili direkt ispod bubrega i do aorti, to je velika ta, ne znam, nije sad kako se zove, što mi je žena objasnila tu u slučaju da to prereže, sekunde su u pitanju da to zakrpe da bi ja ostao živ. Tako to sam shvatio da je jako komplikovana operacija i zato trebaju njega da to uradi. Operacija je dobro prošla, on je bio super raspoložen i ubijeđen da je sve super prošlo. Ali ja sam primijetio već dok sam bio u bolnici da nekako uvijek ima neke tekućine tu gdje rane. Ja sam imao 2 drenaže gdje to sve izlazilo i dogovorili se da je to normalno. Ako tako velike operacije da je to normalno. Ja danas imam veliki rez koji je ovako odavde do ovdje, isto uvijek se vidi. Tvrdili su da je normalno, toliko su to ubijeđeni bili da je normalno da su me poslali kući. Ja sam bio kod kuće par dana i mene nisu htjeli da prestanu bolovi. Nisam ljubitelj da uzimam neke tablete za bolove, baš iz tog razloga što sam i non stop tad dobivao i generalno ne volim da uzimam ikakve lijekove. I tu se sjećam dobro da sam se toliko dolazili su ljudi, svi sretni, da je prošlo, da dođu na slatku, operacija super prošla, došao si kući. Ja nisam mogu izdržati da sjedim tu sa njima, odem u spavaču, valjam se od bolova, dobivam temperaturu i sjećam se da smo jednostavno rekli ne mogu više da izdržim. Otišli smo u Traunsteinu bolnicu, hitnu, i govorili smo nešto nije u redu. Ja se više ne sjećam toga. Znači, ja sam imao tolike bolove
da se u konu filmova, ono, kad ono malo koja slika se pojavi, ja se više toga ne sjećam. Toliko sam bio u boloma da se uopšte ne sjećam to. Oni su meni davali sve što su mogli da davaju, do te mjere da su sestre govorile, ako ti danimo više, mi ćemo te ubiti sa lijekovima. Možda se da toga i ne sjećam toga. Samo znam da su navečer me operisali i poslije kad sam išao na kontrole, ove normalne, sreo sam tog doktora Cak koji me operisao i on je rekao da tvoja tetka i mama nisu bile tu i nisu plakale preda mnom, da te pregledam i operišem, ti danas ne bio živ. Tako da, ja. Više puta smo spomenuli tetku, tvoja majka, nažalost, nije tu, ona živi u Bosni. U Bugojnu, ja. Ali tetka je tu i tetka će nam se pridružiti da i ona malo ispriča svoju verziju priče, da upoznamo i tetku, jer i tetka je neko ko je vrijedan pažnje. Jest. Tetka, hvala ti što si nam se pridružila, dobro nam došla. Hvala. Hvala na pozivu, drago mi je što sam ja pozvata da budem dio ovog intervjua. Čast je moja i zbog tebe i zbog Tarika. Moram da priznam da sam čitavo vrijeme sjedla iza i plakala. Nadam se da ću sad malo moći smirenije da pričam, ali... Nećeš. Nema veze, ja to je uvijek jedna kažem... životna priča naša koja nas je baš tad puno bolila i bila naš najveći problem i baš je izgledalo ko rupa bez dna za nas. Nismo znali kako će sve da izađe i dobro je. Elhamdulillah. Kakav je to bio trenutak, tetka? Ja se izvinjavam gledalcima, Emina Huber-Gabejić, ali svi u ovom džematu, ja mislim svi u Freilassingu te zovemo tetka i iz tog razloga i ja, jel? Tetka. Ja sam za pola Freilassinga tetka, pošto Tarik kad je došao, on je sa svojim radnim kolegama uvijek govorio da mu tetka radi, gdje tetka radi. I onda su oni mene saznali za mene, ko sam, šta sam i sad kad prolaze pozdravljaju se, zdravo tetka, gdje si tetka, i Njemci i iz Srbije koji ljudi rade iz Hrvatske, znači ja sam za pola Freilassinga ovdje tetka. I to je nešto pozitivno. A čak me i ti zoveš tetka. S ponosom. Da. Kako je izgledao taj trenutak? Jer čula sam prije od Tarika i prije snimanja da je doslovno bilo da si u tom trenutku ti i Tarikova majka, da ste vi njemu spasili život. Jer doktor je povjerovao, tek kad ste vi počeli toliko da plačite, da histerišete, tako reći. I u tom trenutku su oni povjerovali da Tarik nije od onih koji možda su mladi, pa glume, simulišu tolike bolove. Pa znate kako, Tarik je izvršio tu operaciju, radio operaciju, došao je kući, mi se radujemo da je sve prošlo, pošto su tad već bili tumor markeri 0, znači nema više karcinoma, on je tad imao rođendan, ja sjećam da sam napravila 3-4 torte, sve koje sam znala u Freilassingu, pozvala sam da dođu, da mi, eto da taj rođendan, sretni smo bili da je ozdravio, jednostavno u sreći ne znamo šta da radimo, ali on ima uvijek bolove, mislili smo to je normalno od operacije, velika je operacija i sve. I onda jednu noć javlja, on kaže, ja tetka ne mogu više i vi mene morate u bolnicu. I ja smo i čovjek i mama njegova, stavimo ga u auto. Prvo smo probali ovdje u bolnici koja je manja. Oni kad su vidjeli njegove akte i papire, šta je on prošao, on se odmah rekli samo za Traunstein, pošto oni ne smiju ništa da počnu, manja klinika. I gore kad smo došli, stvarno smo vidjeli da on bolove ima, da mama nije pri sebi. I onda su došli ti doktori normalno, ko svaka majka i tetka i bilo ko da je, činim se da bi tako se ponašali, jednostavno ti je žao da si bespomoćan, došao si tu, ako iko može da pomogne, onda mogu ti doktori. Molili smo i da vidi šta je, kako je. Njega su odveze, znači ja stvarno ne znam što on kaže, možda se ne sjeća da je on uopšte bio pri sebi tad kad su ga odvezli u operacionu i poslije, ne znam, sat vremena vraćaju ga, ali ja vjerujem da je on bio malo po tim njihovim drogama
njega vode, on se smije ovako nama ruku. I sad nama nije nikako jasno. I onda nam je doktor objasnio da je on u stvari imao 2 manje operacije, da je nešto prilikom prve operacije oštećeno. Kasnije oni su oštetili cijev od bubrega do mokraćnog mjehura. To je jako malo urez bio koji se nigdje nije mogao vidjeti i tu je urin išao u stomak. I oni su meni stavili cijev od bubrega do mokraćnog mjehura koji sam svaka 3 mjeseca morao mijenjati, preko godinu dana. Išao sam svaka 3 mjeseca, puno narkoza, mijenjao to, dok me onda u Minhenu nije operisao doktor koji je izvadio dio tkiva ovdje unutra iz obraza i zakrpio to satim i od tada onda više nije ni to bilo potrebno. Znači i to smo sanirali. Ja. Hvala Bogu. Zakrpili, baš bukvalno zakrpili. Ali ovako, razmišljam ja često o toj situaciji, to je za mene bilo najgori dio mog života. Znači, ali sve imalo svoje zašto. I zašto je Tarik stvarno brzo dobio ovdje i vizu, i boravak, i posao. To je sve moć Božja da on bude u tom momentu ovdje. Jer ja ipak mislim da ovdje liječenje malo drugačije, lakši. Ne gledaju se puno financije, ne moraš tražiti potvrde u kojem dijelu Bosne da se liječiš. Nije bilo lako, što kaže on, cikluse imao te, mi smo doživjeli i ciklus jedan gdje smo došli, hoćemo da sa njim pričamo, on uopšte nije tu. Znači, samo u znoju leži, ne znaš je li živ, mrtav, šta je. Ali jedan to ciklus bio. Ostalo je on sam sebi postavljao, on je imao one kanule u vratu, on je to, oni njemu donesu, on to sebi spaja, on... Oni sestre sve strašljivi nekako. Toliko sam često vidio kako ide. Ali tetka, ti si savršen primjer onoga što kažu da je tetka u stvari druga majka. Dobra tetka, prava tetka, ti to sigurno jesi. A Tarik je uvijek bio za mene posebno nešto. Ja sam imala možda 15-16 godina kad je on rođen i to je bilo ono najljepše moje 3 godine dok se nisam udala. Njega sam uvijek se oko njega brinula, čuvala ga. I eto, bilo sudbine da i ovdje dođe, da mu pomognem i prošli smo sve što smo prošli i danas sam ponosna tetka. Vidi šta su nam napravili, mislim, ova starija generacija se ovo ne bi nikad usudila ni napraviti ovaj naš... Veliki poduhvat bio. Džemat, da imamo gdje se družimo, i eto, alhamdulillah, sve izašlo na najbolje. Samo kad pričam, nažalost, kad pričam, ja ne mogu, mene suze idu, ja ne mogu... Sve je to normalno. Sve je normalno, jes. I ja nisam pristalica da se takve stvari sakrivaju, da... Bože moj, sve su to normalno, mislim, emocije su. Da, onda smo se obradovali kad je ćerke dobio to sad naše ljepotice, mizimice, ali možete zamisliti koja je to bila sreća za nas sve. Naravno. Kad je ozdravio, kad je svoju djecu dobio, kad je žena došla ovdje, danas su ugledni ovdje, rade, bore se i baš ponosimo se s njima. Vjerujem. Mislim, i sama sam ponosna. Tarik mi nije familija, ti mi tetka nisi familija, ali nekako, kad se spomenete vi, evo i ja sam ponosna na vas. I tetka, ja imam osjećaj, ja mislim da je to istina da tebe ovdje svi voli. Pa većinom. Je li tako, Tarik? Većinom. Imaš poseban odnos, mislim, naravno, sa svojom djecom, što je u jednu ruku i normalno, ali i sa svojim zetom. O, moj zet. Morala sam to spomenuti jer vaša ljubav se vidi i osjeti i kad vas čovjek prvi put vidi. Jest. Pa da nije on baš takav kakav jest, možda i ne bi, ali stvarno, mislim, kod tog djeteta nisam našla ni jednu manu, ni jedan nedostatak, barem, ne znam, ja imam osjećaj da on čita moje misli, ja njemu ne moram nešto reći, uraditi to ili to, on zna šta ja mislim. To je baš lijepo. Tetka, vratit ćemo se opet malo i na tvoj život, da nam ispričaš malo i o svom životu. A Tarik, kroz sve tvoje borbe, veliki oslonac ti je bila i tvoja supruga. Jeste. Ja bi da malo spomenujemo nju i način, znam da ste se upoznali puno prije nego što si preselio ti u Njemačku,
Ali kako je to sve teklo? Kad je ona došla u Njemačku, rekao si da u toku liječenja ona nije bila u Njemačku, je li tako? I nije bila tvoja supruga? Ona je bila došla ovdje kad sam bio bolestan. Mi smo se upoznali, ja tvrdim 2025. 2005. Ona tvrdi 2006. Meni je bilo lahko zapamtiti 5.5.2005. Ne znam, tu smo još u raspravama kad smo se upoznali, ali eto, kad saberete godine, to je prije 20 godina. 2015. smo se vjenčali. Znači, to je bilo i nakon svih tih procedura i tih tretmana. I mi smo uvijek bili zajedno. I meni je drago da sam ja sa svojom ženom bio zajedno, ono što kažu, kad sam bio niko i ništa. Čuvala je ovce sa mnom. Meni nisi ti to reći. Sad sam dovoljno odrastao da sam ponosan na to. I ponosan na to da sam ja radio sve te poslove što sam radio. I ponosan sam na to i na nju da je uvijek bila uz mene. I kad nisam imao ništa, kad sam bio niko i ništa, i kad sam studirao, i kad sam bolestan bio. I sad je lako. Sad nam teško život može dati problem da nas nekako previše posvađa. Naravno, u brak bez svađe nije brak po meni. Treba se uvijek držati trud da bude sve bolje što može biti, ali baš joj neki dan govorim, za 10 godina, mašala. Hvala Bogu. I nakon svega toga, kako se danas osjećaš? Ima li nešto što bi možda poručio nekome ko vodi sličnu borbu tvoju? Jučer nam bila godišnjica braka. Jel? Jeste. Pa čestita. Hvala. Koji je pitan? Nisam prekinuo sam. Nema veze. Supruga je najbitnija, brak je najbitniji. Ali prekinuo sam tu pitanje. Kako se osjećaš danas kad se sjetiš tog perioda, svih tih borbi i iskušenja? I ima li nešto što bi možda poručio nekome ko danas vodi borbu koja je slična tvojoj borbi? U vezi braka ili u vezi... Pa, više sam mislila na iskušenja, ali može i u vezi braka. Pa, na primjer, To su uvijek mudri savjeti. Ja kad vidim kroz šta smo prešli ja i moja žena, i kad vidim kako se sad lahko mladi ljudi razvode i sve, ja kad saberim kroz šta smo se mi sve patili, da nam je tetka morala posuditi novac za našu svadbu, da sve što smo se borili nismo imali nikad puno. Mi kad smo odrastali, ja i ona nismo imali nešto puno financijski, za sve smo se morali boriti. I dok smo studirali, ona imala stipendija. Ja ne znam ikoga u životu da se borio na fakultetu kao moja žena. Danas je tvoja žena priznata doktorica ovdje u Njemačkoj, u Freilassingu radi, ili tako? Ja. Ne, u radiju Bad Rheinhalle. Aha. I završila za specijalizaciju interne i sad hoće da radi specijalizaciju kardiologije. Ja nju ne kažem dovoljno često kako sam ponosan na nju. Evo prilike. Da. Tako da, jednostavno, toliko puno radi i trudi se da nemaš ni prilike za to. Stvarno, ja ne znam nijednu ženu da radi toliko puno kao ona. To i tetka može da potvrdi. Uporna je. Ja znam, tek kad je došla, pa smo gledali u Salzburgu nešto radi posla. Ja. I tamo su mi ovi doktori, sjedili smo mi s par doktora, oni kažu mi nemamo doktora koji je sa 26 godina ima diplomu doktora. Znači, u Austriji, to zavisi od financija, njiha financira država i oni ne žure, oni imaju vremena kad god završe, a ona je stvarno u roku završila, čak i imala je ona i ispit u Minhenu da je to sve prošlo, da su bili među najboljima. Aprobacija, ja. Da, upornost. Jako uporna, ja. Šta je zanimljivo, ja kad sam došao u Njemačku, ja sam nju zaprosio 2011. u Sarajevu, sjećam se ispred onoga centra blizu mog fakulteta, imao sam tad prsten i ona nije prihvatila, htjela je da završi fakultet. I ja sam nju rekao, ja prostim samo jednom, od mene to više neće nikad čuti. Ja se ipak desilo. Ako se nije, ako ikad budeš htjela da se udaš za mene, morat ćeš ti mene zaprositi. Tako sam rekao. I tako se i desilo.
Ona je mene zaposlila onda kad smo završio tu operaciju gdje su mi zakrpili ovo dole što sam imao tu ranu kod bubrega. Na kraju ona mene zaprosila i eto 2015. smo imali svadbu. Da sebe ne mogu zamisliti pored nekog drugog. To nemoguće. Valjda to je prava ljubav. Ja. Vi ste nekako sinonim, jel, za pravu ljubav, za brak, za sve što čovjek prođe, sve te borbe i ostane ipak zajedno. I to je ono, jel, i u dobru i u zlu. Doslovno i u dobru i u zlu. I kad čujem ovako što kažu da se neki razvode i sve to, neki toliko glupi svađa, na kraju kad pitaš šta je bila svađa i zaboravi koja je svađa bila, kad se ja samo sjetim šta sam sve prošao sa svojom ženom, kroz sve te borbe i uvijek je bila tu uz mene. Ja se trudim da sam tu uz nju, ali nije lako kad oboje imamo jako zahtjevne poslove. Ona radi tu kao doktor i još uvijek gradi svoju karijeru, a i ja gradim svoju karijeru u svojoj struci. I alhamdulillah, super tu uspijevamo. Kad neko čuje šta mi sve radimo, šta smo sve uspjeli, samo jedan od nas da radi taj svoj dio posla, da drugi cijeli dan kod kuće sa djecom, to već bio veliki uspjeh. Ali da smo oboje uspjeli paralelno da izgradimo svoje karijere do tog nivoa gdje smo trenutno došli, a da su djeca tu gdje jesu, da su fino odgojena i mislim da su jako fino odgojena djeca. To je po meni uspjeh s kojim stvarno oboje možemo da se ponosimo. I to je nešto što sam jako, jako ponosan. Naravno, i to je rezultat bezuslovne podrške sa obje strane. Ja uvijek govorim, mi smo ko jedna mala mašina koja se uklapa jednu od drugu. Ja se sjećam, nekad se dešava, ona završava s poslom, dolazi, preuzima djecu, ja moram ići negdje držati predavanje. Znači, to je toliko uhodano u minutu, manje više, da to funkcioniše. To je, i za mene koji tu uspjeva tako sa ženom, to je jako fascinantno. Evo, danas ona radi. Danas ona radi, djeca su sa mnom tu. Nedjelja je, ona prije podne radi, trebala bi do 1 da radi, još uvijek je na poslu. Takav je posao da se treba naviknuti na to. Da, nisu nikad, nemaju sad, na primjer da je njegova majka ovdje ili od Emine mama pa da neko ostane. Nemaju neku mogućnost da nekom djecu ostavi. I ona je bila prvu godinu sama sa djecom kod kuće. Ja sam radio puno radno vrijeme. I ona je prvu godinu komplet bila sama sa djecom, blizancima. Kad čujem neko dobije dijete, ona poludi s jednim djetetom. Smiješno. Nama je to smiješno kad čujem jedno dijete i ne znam šta ću, ne spavam. Ja žena se sve pogledala. Priča nekom drugom. Mi smo sve duplo prošli, jel? Jest. Puno teži. Ali zato ono što kažu, dvoje od cijene jednog. Sad imao dvoje djece, jednom smo imali fazu pelena, jednom smo imali fazu vrtića, jednom smo imali fazu svih tih stvari i na kraju, kad se gleda dugoročno, lakše jednom izvući blizance nego 2 puta po jednom. Barem ja to gledam tako. Jest. Sve iz početka opet. I opet sve ovo, kad čujem dobio dijete, sad opet one pelene. Ne, ja sam ponosna na ovu omladnu ovdje u Prelasinku. Stvarno sam ponosna. Ima i puno, ali to su djeca svak na svom mjestu. Znači, nemamo nikog da pravi probleme, da se neko od drogi, alkoholu, da je, ne znam, po policiji, po zatvorima. Znači, ta su djeca došla i počela od nule i toliko su stekli za par godina da je to stvarno, nekad ne mogu uopšte da razumijem. Ponosna sam na njih, ali ne mogu da razumijem kako su oni to uspjeli. Ali želja da uspiju. Želja da uspiju, ali svi. I zamislite doći na ideju ovako nešto da otvore, da nešto naprave. Mislim, ljudi koji gledaju danas intervju, oni ne znaju o čemu se radi, o kakvom se objektu radi, u kakvom je stanju bio ovaj objekat. I od čega su oni počeli, dobili ideju da to prave, da to stvore.
Ali ćemo doći i do toga i ubacit ćemo mi, ako Bog da, i par slika, ti, jel tako imaš? Ubacit ćemo par slika kako je to sve izgledalo i doćemo i do toga kako ste napravili malu Bosnu, malu domovinu ovdje. A kad smo kod domovine, Tarik, da se vratimo na to porijeklo i domovinu, koliko tebi u stvari znači domovina i naša tradicija? Pa znači im puno u smislu da smo odrasli svi tamo. Meni je, mi smo bili izbjeglice u Erfurtu. I mi kad smo se vraćali u Bosnu, ja sjećam, ja i brat sjedimo u golf tici nazad, pričamo jedan sa drugim, govorimo, gdje nas ovo vraćaju roditelji. Erfurt je ogroman grad, veći od Sarajeva. I nikad to neće ispasti iz glave. Mi se vozimo tu, mrak već pada, ja šapćem svom bratu, rekao, jesi ti vidio jedan semafor? Rekao, če smo mi ovo došli, nema ni jedan semafor, kako je ovo, manje više selo, kroz čitavu državu idiš, nijednog semafora da vidiš. To je nama bio pojam civilizacije, hej, na svakom ćošku ti je semafor nekakav. I mi smo stvarno bili razočarani kada ti dođeš iz tako velikog grada, mi smo živjeli tad u Vincu, to je jako malo mjesto, manje više, jedna ulica, ko mnogo sela u Bosni, tu nema ništa puno ni da vidiš, ni da radiš. I dugo godina smo mi bili razočarani. Sve sam bio razočaran u tome dok nisam došao ovdje, dok nisam dobio svoju djecu. I poslije sam shvatio da je i to nešto najbolje što je moglo da se desi nama da odrastemo dole u Bosni. Da vidiš kako ljudi živi, da vidiš kroz šta ljudi prolazi, da vidiš šta znači zaraditi hljeb i sa baštom, i sa livadom, i sa stokom, da cijeniš ono što jedeš i što imaš na stolu, da cijeniš rad, prije svega, da prođeš kroz sve to ono što ne želiš da završiš tu, da budeš. I meni nikad nije bilo jasno, kad je mama govorila, babo bi najradije uzeo 100 ovaca na livadu i bio tu. Meni to toliko bilo apsurdno da neko, kako može to toliko dosadno, to toliko. I sad kad sam ja u tim godinama, razmišljaš o tome. Uzeti 100 ovaca i boli te briga. Tek ti tad bude jasno. I ja mislim da smo ostali u Njemačkoj da ne bi imali tako lijepo djetinjstvo kao što smo imali tu dole u Bosni. Nije bilo lako, ali bilo jako lijepo. Da odrasteš u prirodi, da vidiš prirodu, da zdravo odrasteš. Meni je žao što naša djeca ovdje ne imaju tu priliku. I ne samo radi toga, nego čisto da tu našu bosansku kulturu doživi. Tu našu kulturu kad neko dođe kući da ti sav sto natrpaš pun hranom, pića, slatkog, svega. To je kod nas toliko, ono što kaže Njemac, selbstverständlich, to se toliko podrazumijeva da ti ne možeš da zamisliš drugačije. Njemac kad ti negdje odu, što ti sad vadiš sav sto, šta je, ili imaš rođendan, to se sad kod nas podrazumijeva. I to djeca samo mogu u Bosni tako da nauči. I ovdje do neke mjeri. Ali ako on ode kod nekog njemačkog djeteta i gladan i žedan dođe kući, vidi tu razliku. I to je isto jedan od razloga što smo sve i ovo ovdje napravili, da čisto naša djeca osjeti tu našu kulturu, da primiš nekoga kući svoju kako treba, kako to inače naši ljudi radi. Sad ćemo da popijemo jednu bosansku kafu i da se oprostimo sa gledaocima. Hvala svima na pažnji. Ako šta nije bilo u redu, izvinite, bit će drugi put bolje. Tetka je bila dobra, nije plakala, Marace.